Studio Perlice. Ja se zovem Aurora Žaja, imam 5 godina. Danas ću vam pričati o mojoj najdražoj lutkici koja se zove Barbie. Ja je od mila zovem Barbica, a mama kaže da je to najpoznatija lutka na svijetu. Mislim da je to istina jer ima prekrasnu dugu kosu i prava je manekenka. To znači da ima puno odjeće i cipelica, nakita i šešira, baš kao pravi manekenke. Na moju Vlogerice je baka sašila 2 flešne haljine, flesnu suknjicu, čizmice i rukavice od robi. A ja sam joj dala svoje gumice za kosu i naruhica tenica. Ponekad moja prijateljica Ema donese svoju Barbicu, pa skupa priredimo vodnu rendu. Ja onda zamišljam da se zovem Barbica Aurora i da hodam po vodnoj pisti dok mi svi plješću. Mama kaže da je lijepo svašta zamišljati i da to sva djeca rade. Eto, kad krenem u školu, morat ću neke druge stvari zamišljati.